Chanchin thakla hom amasan atupite COVID hipi leng jika open sota school khak ala inchu honte ehita DMTA Home Department kenga dot naung hitin Education Minister S. Rajan Indian. India sunga COVID damdoi ki kap dok zat alenga ki goma mi Bible se zat pasagi le noi som ni le ni wal ki kap dok tai tin Union Minister in again ni. Vahui TV Vaiphei News and Tutezo si Mary SUANTAK in Chibai Kamunbo hi Chanchin Akim John en Khomitiu. COVID-19 hipi jega hunsot tagapa school kha alahi chu honthei ahita DMTA dot na kizik Home Department king api ahi amau phalna dungzui in school hon hiding ahi ahin latu din mun ahin school chu hon nading thu a umnai poitin Education Minister S. Rajan chun again hi all secretary da Minister Office Chamber a Chanchin thakla komte to kimunawa in khada Minister Rajan in again na chun school kai zillai naw pangte hi COVID-19 vaccine kap theina kumting nai lo hi jegun banghem ti a COVID-19 positive hi pi leng hi kila khatalew athaga hungleng ki theiding din mun a hi je in school te hi honnai lo dinga he sak na khat alam sa hi tai COVID guideline hi Home Department in api group hi jekin school te hi hon hi theina ding in Home Department phalna dung ji a school holding order ki bolding ahi health the Home Department ten phalna hung pik ta ule school te hi hon hiding ahi tin Minister Rajan in again jomna chun again hi ahung tung ding mingol cha ko ba ding to kisai a Fisheries Department in Mapal kang jeibung a nga mela abolna ding o nga kilo 5 po do ding in kising sakna nei ahi tin Fisheries Minister S. Rajan in again hi all secretary da Minister Office Chamber at Chanchin thakla homte to kimuto na hun khada Minister Rajan in again na chun District Cooperative Society tele mimala nga ba pen le jok na ding u stall zakhat bel hon ahi kumsang ni som pakua aman umsa kha GP jing hiding ahi ahin la nga ken khat aman ding kisang danglam le hi gam danga pat nga pu sangin igama kimute a cha ko hi bolding in Minister Rajan in dot nali abol hi Thanga Assembly Constituency home sunga moirang khuno GP a moirang khuno makhalei kaya grazing ground hi new khat le la mang thei hi pona je munahin ecotourism park simdin phal a hi poitin jani moirang khuno makhalei kaya Chanchin la khomte to kimu khom naw a chen grazing ground protection committee general secretary LIANMINTHANG in again hi J press conference huna LIANMINTHANG in again na chun grazing ground hi kumtam tak masanga pat pule paten e la koi pi ko ahitai grazing ground den bit na ding in tu tha tari som ni lathum ni khan moirang khuno grazing ground protection committee kha sim dok alhi je hun komkal achun mi khen khat in mimal phat chom na ding gel na a committee min ki bang khat ala sim hi thilda ta ga hi अखोई हुरान नालादा मियोय खरना हौकिबा तारीख 16 असिदा कमिटी अमा सेमजलगा मखोइना हाइबा अखोइगे प्रोटेक्शन मोयांग खुनौ ग्रेडिंग ग्राउंड प्रोटेक्शन कमिटी हाइबा सिगा चामनाबा कॉपी अमा हाइबदी सिगा चामनाबा ऑर्गेनाइजेशन अमा सेमगा एमएन ऑब्जेक्ट सु चामनाबा अदुगा अखोइगे तौफम थोबा थबक सु चामनाबा मौंग सेमबिरबा मतुंगदा हाइबा नौना सेमइबा कमिटी असिना मणिपुर गवर्नमेंट गे अखोइगे इको टूरिज्म पार्क अमा सानाबगी दमकता अखोइना ग्राउंड अछि कन्नबगी दमकता कन्न खोंजंग चंगसिलि मतुंगदा हाइबा नौना सेमइबा कमिटी असिना अखोइगे पॉइंट 95 दगिना पॉइंट 50 गे पॉइंट अमा पिथोखरे मसिगी दमकता अखोइ ngasiगी असिगुमलाबा ब्रीफिंग असे याबा ngamjaroi हाइदुना अखोइ अहामबदा प्रेस अमदे प्रिंट मीडिया गे खुथांगदा अखोइ फोंदोकचरी Jiribam District Headquarters apat kilometer somthum vel sule National Highway number 37 apat malam kilometers somleni vel boroi khal kiti ho hi kongchum in din mun hoilo ta in jing na lai hi ji chung thua Jiribam Chanchin thakla komte apat Chanchin ki mudung ju in boroi khal kiti ho hi din mun chung chang a Hilghat Gram Panchayat at member ngarian bam Gopesor Singh in again na atun boroi khal hi sang khat le zakule som gupleli apat ahitai
masanga in jani le som get bel ala hi ahin la lampi che bel na lekha them jil na dam lo na ke kol na ki tu lo je in sum le pai nei ten jirbam gam cho in akipem taw hi ken kha sum le pai hak saten le loi le pai te bel in acha teu them jil na ding ngai kho je in akipem u hi khojot na ding lampi dang sun chu keng lampi le longa kitol ding a hi MG Naregana, Tarakanda kilometer Taramukti, Lambika, so I could Lambi see Kanabam Kangana Lay Maramti Tung, a hum lay tung, a hum at sea sad of the gi, Lambi Chatokta Sinto, Baya than a lady, Kung and Natraga, he Natokta Sintori. Why the Kimaru, Bamana, I could Sida, Anna Liang Chang later by school Matichana, Pajaching Layuja of the gi, Angam Sinsi like Tambagizam Tamakadaloina, Jumani Tong Lane, but my Nataroga lady, born the Rigitayana Riba, Tangnaba, Tamang Longa, I put matam pumakta mungna ba khana chaina batui hauzi aina leijariba mafamase jiribam district ke awang thangna leiba iroi loiba borikhal hariba khul adumakta dani sabukhat babukhal borikhal hariba khulasing asi babo laingang na miyeng sangbi duna awat pa gi awat pa kaya ama leiri hairabada lambi matik chana leite anarayeng sang leite school leite aduna hogal liba chhatra sing da su proper education phangdabana kaya ama wana leiri hiram khudimak da chantha duna leihoriba khun asi lainga ki miyeng ngai hori pawdam jaribe borikhal da gi MaMi TV gi dama ngangpham suradhani to hin commercial break som khat alalai tiu break zo in chibai Encombat Pictures moi a kibol video album chingya gi lai sang jani thobal shetri leikaya Encombat studio a jedan pangai gol in hondo a hi jehun matna chun thobal municipal council ward number 4 apat masanga councilor Puyam Jotele senior artist Waikhom Netrajit Tende ala obo a hi J music video album cinematography choreography editor producer le director su Boji Ningombam Krishnan ahi video album ahin sur athopam Kalpana Saikom Netrajit Ibopisak Benjamin Sanjita Heli Maisnam Boisa Ingoten Jingun in alapang ahi Gopachandra Yumnam ahi le lapok tu ahi Nauren Laishram in Asak Zaila Tehi Jiten Kumar Naurim in direction Piek alahi Mel sanga lama gamla kap theina India in asim Agni 5 missile so jani khan nita lamda sagi minute somnga bel akhan loting takin ethakna nei alahitai je akigen missile hi Odisha lupi khongbal kinga APJ Abdul Kalam Azad Jala loting taga ethakna nei the alahitai Agni 5 missile loting taga ethakna nei the hi India a nuclear strategy lama machak ahi phat le phachom mading ahi tin defense minister ke in he sa ahi tai jani ethak na ahin India te hi nuclear ha na nei ka hiu ti hi China gam te he sak nga le ahi strategic forces command in Alasim missile hin China te nung hi deljui in a nating un del
aunating u phak saga suksi the a hitai ti na hi agni 5 missile hi kumsom masanga bangjat be ahem alaki bol a hitai jani e thakna chun Ladakh sector a India le China te ki kala boiwen bunga laita ko ji gol hi e sakna le a hi Khobial pumpi in atu COVID-19 na ki pat ki ben bit na dinga mimalin ibol thei til te ho ngai khok thaga bol chitling in Vahui TV lama ki pat in ikichelu a hi jite chu a hi le face mask bol jing ding khalle khat fit gut ki kaga ding mai mit khu sop thing jing ding chule COVID dam noi ki ka theizo si ki ka pa na ki pat dam le bit tak in che koi tiu avela atu pite COVID hipi bleng je ka so tak school khak alahi su hon the hi tadiam tia home department ki nga na hi team education minister as present Indian India sunga COVID tam noi ki kap dok zat alenga ki goma mi bible si pasagi za pasagi le noi som mi le ni wal ki kap dok tai team union minister Indian hi Dunia dinga Vahui TV Vaiphei News Jisan so hitai en tu tezo se le lem un mangpha